maana Mungu anatutaka tumshukuru katika hali zote, kwa sababu mioyo yetu inapojaa shukurani, maana yake tunajiweka karibu na Mungu ili Mungu aendelee kutenda katika maisha yetu. Hivyo basi mimi na wewe tusisahau mema ya Mungu ambayo anatutendea katika maisha yetu. Mungu anatutendea mambo mengi sana. Tukianza kutamka au tukianza kueleza hatuwezi kumaliza. Mungu amekuwa mwema mno katika maisha yetu. Ametufadhili, ametutegemeza, ametuponya, ametuuisha, ametuinua, ametubariki, ametuheshimisha. Ni mengi mno ambayo Mungu ametutendea. Mara nyingi mimi napenda kusema, kabla sijaangalia kitu kingine chochote, ninalo jambo la kumshukuru Mungu kila itwapo leo. Haijalishi niko katika hali ya utele au hali ya kutindikiwa, niko katika hali njema au mbaya, ninacho au sina, nina jambo moja ambalo kila ninapopiga magoti asubuhi namshukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uhai. Kwa hiyo naomba